Il-kap eżekuttiv tal-Malter David O'Brien ġab fix-xejn id-domandi mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News intiżi biex jimmotivaw kritika u jiżżufjettaw b'isem pajjiżna quddiem ġganti tal-avjazzjoni. Dan seħħ waqt konferenza tal-aħbarijiet ftit minuti wara li l-ajruplan ġdid tal-Malter li sewa 100 miljun euro u li jħaddan il-kuluri tal-bandiera Maltija niżel f'pajjiżna. Wara li ntemmet il-konferenza tal-aħbarijiet li mmarkat dan it-tragward importanti għal Malter u s-suċċess tal-ħidma ta' awtoritajiet Maltin bħal Transport Malta kien imiss il-ħin tal-mistoqsijiet. Hemmhekk il-ġurnalista tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista staqsit lil O'Brien x'pariri jagħti lil Air Malta sabiex bħal linji nazzjonali tal-ajru oħrajn hija tkun tista' topera b'suċċess. Madankollu O'Brien pronti korreġa lill-ġurnalista u tenna kif linji nazzjonali tal-ajru bħal Lufthansa u l-Air France għandhom il-biljuni f'għajnuna tal-Istat approvati mill-Kummissjoni Ewropea fil-waqt li l-Air Malta qed tiġġieled għal din l-għajnuna. Għajnuna li skont O'Brien innifsu meta kkumparata ma' dik li nataw il-Lufthansa u l-Air France hija biss ċiċri. No, not everyone is the same. Right? I mean, almost instantly, the European Commission turned around a €10 billion request for Lufthansa, a €10 billion request for Air France, and are quibbling over what is peanuts in the case of the Air Malta request. So no. F'domanda oħra, l-istess ġurnalista staqsiet kemm ir-Ryanair u l-operat tagħha f'Malta kellu jkeċċi ħaddiema fi żmien il-pandemija. Għal darb'oħra l-kap eżekuttiv tal-Malter li b'mod skorrett Net News fir-rapport tagħhom qalu li huwa l-kap eżekuttiv tar-Ryanair ukoll kellu risposta dik li fil-fatt ħadd minn Malta ma tkeċċa. Key features of Ryanair and Ryanair Group in Malta this summer is that we didn't make people redundant. Like between them, Air France and Lufthansa received €20 billion and still made 50,000 people redundant. We made a very small number of people redundant, zero in Malta. I'm very pleased that we did a deal with GWU to save those jobs. Iżda għal din ir-risposta, l-istess ġurnalista kellha mistoqsija oħra dwar il-konnessjoni ta' Malter ma' ex-Ministru, il-kap eżekuttiv għalhekk. Malta Air has been a spectacular success for Malta, and it will continue to be. And the Ryanair Group is and will continue to be a significant contributor to the Maltese economy. Whoever is responsible, it's worked. Intant il-ġurnalista mill-Kamra tal-Aħbarijiet tan-Net bħal donna rtirat il-mistoqsija tagħha u sostniet li d-domanda ma kienx dwar ir-Ryanair. O'Brien pront innota kif din il-konferenza kienet speċifikament dwar Ryanair u Malter. It really wasn't about Ryanair and it really This is a Ryanair and Malta press conference.